دستوری روابط دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری ترکستان از 12 دکتر سال 2025 و امروز نشست مطبوعاتی از روی نتیجه‌های رشد اجتماعی اقتصادی امتحان و شهر ترکستان مناسبت امروز در شهر ترکستان توصیه‌گذاری این ساعت پیش از آن تشریف همه شما محترم نمایندگان مسئولیتی اخبار عمومی مملکت رو و شهر ترکستان خوش آمدید می‌گویید ترکستان. سلام علیکم محترم رئیس. جمیله حسینова газета СССР معاون سردبیر. یک سوال کوتاه دارم. اینجا معلومات درباره ساختمان مکتب‌های نو و سیمخانه‌های لوگی در سال 2025 هست. من می‌خواستم بدونم که در 5 سال اخیر از سال 2021 بخشیده به 30 سالگی تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده چقدر مکتب‌های نو منظورم و صنفخانه‌های لوگی نو ساخته شدند. تشکر. در سال 2025 فقط 9 مؤسسه با 278 صنفخانه لوگی برای 6800 خواننده در کلاس ساخته و استفاده داده شد. از در دایره 35 سالگی استقلالیت در شهر ترکستان از سال 2021 تا 1 январи سال 2025 زیاده از 740 صنفخانه‌های لوگی برای زیاده از 16000 خواننده ساخته و استفاده داده شدند. و امروز در شهر ترکستان ساختمانی خطا نکنم 19 مؤسسه بناهای لوگی مؤسسه تعلیمی برای 340 صنفخانه لوگی برای 340 صنفخانه لوگی برای چند هزار نفر؟ 8160 نفر در یک بس. 8160 نفر در یک بس، یعنی 16000 در دو بس. ساختمانش ادامه دارد که در دوره 35 سالگی اکنون 19 تا وعده می‌دیم، لیکن باور دارم که 15 تاش پورا به استفاده داده می‌شود. ما در این مسئله بسیار توجه خاصه ضروری می‌بینیم. برای چی؟ توجه ضروری نکرده هم نمی‌شود. برای معلومات شما در سال 2025 مکتب‌های میانه شهر ترکستان رو 2800 نفر ختم کرد. صفر با اهمیت 2800 نفر. فقط به صنف یک 8100 نفر صنف یک رفت. حساب می‌کنید. ختم کردگی نسبتی داخلی شده، یعنی به صنف یک رفت. یعنی هر سال باید ما اگر مکتب‌ها پول اگر حساب کنیم، هر سال باید ما زیاده از 200 صنفخانه به استفاده باید کنیم که نورسایی یعنی صنفخانه‌ها نشود. لیکن در شهر ترکستان شکرانه دستگیری حکومت مملکت در نتیجه دستگیری‌های شبانه‌روزی پژوهش معظم ملت و دستگیری مردم شهرمند شهر ترکستان وسایل موارد بسیار توجه جدی داده می‌شود و امروز در شهر ترکستان یگان مکتب سه بسته صدموی یک مکتب نیست، فقط تعمیر طلب است. 10 عدد مکتب تعمیر طلب است که در همه آنها کارها با مردم ادامه دارد و این پرابلم ما باوری می‌دارم که وضعیتی از بین می‌رود. فقط در سال 2025 ما شماره مکتب‌های اساسی رو از 30 عدد و 16 عدد رساندیم. معنیش چی؟ از 30 عدد و 16 عدد. یعنی سالهای پیش بنابر سبب نرسیدن صنفخانه‌ها نبودن شرایط تا صنف 9 هم می‌خوندن، از صنف 9 در دیگر دیگه 3 کیلومتر 4 کیلومتر صنف‌های بالایی رفته می‌خوندن. ما در این دیه‌ها صنفخانه‌های لوگی بنیاد کرده، مؤسسه‌های اساسی به 16 است، یعنی 14 مؤسسه اساسی با مؤسسه میانه تبدیل یافت. یعنی توصیف 11 شد. یعنی کودکان شرایط فراهم آورده به کودکان که در نزد خانه خودشون صنف 10 11 رو خوانند. اما مکتب‌های اساسی نیست، یعنی ابتدایی نیست. 14 عدد بود که در سال 2025 2 عدد مکتب ابتدایی در زمینه آن
мактабҳои калон сохта ба истофода шуд ки ду адад мактаби ибтидоӣ ба мактабҳои миёна табдил ёфтанд. Яъне кӯдакон дигар ба дигар деҳаҳо ба мактаб намераванд ва ин шумораи онҳо 12 ададро ташкил медиҳад. Ва мо дар оянда ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки дар назди анамин 12 мактаби ибтидоӣ имрӯз сохтмони муассисаҳои биноҳои иловагӣ идома дорад ки пурра мактабҳои ибтидоӣ дорам ки дар 1 соли охир аз байн меравад дар шаҳри Турсунзода, ҳамаш миёна ва асосӣ мешавад. Яъне кӯдакон шароит фароҳам мешавад ки дар назди хонаи худашон ба мактаб раванд ва савод гиранд. Саломат бошед. иншоотҳои ҷашнӣ ки дар ин ҷиҳат нишон дода шудааст, аз шумораи 459 адад иншооте ки ба нақша гирифта шудааст, 423 иншоот ба истифода дода шудааст. Ман мехостам ки дар доираи ҳамин нишондод муайян кунед ки адади муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ чанд қадар аст ва чанд тои он аллакай амалӣ шудааст. Ташаккур. ҳукумати кишвар ба соҳаи маориф дар мадди аввал аст ва фақат дар 5 соли охир зиёда аз 160% зиёд шудани музди маоши кормандони соҳаи буҷавӣ ва махсусан кормандони соҳаи маориф ки ман соли 2026 низ боз зиёдшавии аз моҳи сентябр дар назар аст вобаста ба фармони президент бояд нашр расид ва имзо расид ва дастраси ҳамаи мо шумо гардид. ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад ки таваҷҷӯҳи оҳалияти олии мамлакат бисёр баланд аст ба соҳаи маориф ва дар бунёди инфраструктураи маориф низ имрӯз оҳалияти олии мамлакат диққати аввалдараҷа медиҳад. дар доираи барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ барои солҳои 2022-2027 мақомот иҷроии ҳукумати шаҳри Турсунзода фақат дар соли 2025 зиёда аз 8 иншоот яъне муассисаи томактабӣ барои 1000 нафар дарро бо иштироки бевоситаи асоциясияи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии Тобистон муттаҳид Нигоҳбон 9 декабр дар ҷараёни сафари корӣ 9 декабри соли 2025 ба истифода дода шуд ва аз иншоотҳое ки имрӯз дар нақшаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тобистон аст, муассисаҳои томактабӣ аз шумораи 13 адад соли 2021 13 ададро ташкил медод, имрӯз 29 ададро ташкил медиҳад ки яъне 16 иншооти муассисаи томактабӣ сохта ва истифода шуд ва дар дораи 35-солагии истиқлолият имрӯз 4 иншооти муассисаи томактабӣ сохтмонаш бо маром идома дорад ки дар соли 2026 ба истифода дода мешавад ва фарогирии кӯдакон аз 18% соли 2021 имрӯз ба 32% расонида шудааст ки ин натиҷаи хеле хуб аст ва мо кӯшиш намуда истодем ки фарогирии кӯдаконро дар соли 2026 зиёда аз 36% расонем. ва умуман то соли 2027 бояд то охири соли 2027 бояд дар дораи барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар шаҳри Турсунзода бояд ба 50% расонида шавад. Вобаста ба ин дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, соҳибкорон, аҳолӣ ва шахсони саховатпеша, барномаҳои давлатӣ мо кору фаъолияти устода яъне зич бароҳ мондаги ҳастем. Саломат бошед. муносибатҳои шаҳри Турсунзода бо кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон штари мо аз шабакаҳои иҷтимоӣ обурдем, якчанд рафтуомадҳои бисёр хосе доштем. Ба ғайр аз амон масалан тарғиби дӯстӣ ва оини бародарӣ ба шаҳри Турсунзода чӣ суд аст, чӣ масалан яке манфиат мерасад, яъне ба фурӯш гузоштани мол маҳсулот ин чизо чӣ қадар фоида гирифтан аз замин чанд якчанд ғайр набошиётӣ буд. баъд суоли дигар пас аз замин гарм шидани робитаҳо бо кишвари ҳамсоя чанд агар бошад чанд масалан никоҳ байни шаҳрвандони ин ду кишвар аз замин шаҳр гаштааст. мо шумо медонем ки то соли 2018 охири 17 мо бо ҷумҳурии ҳамсоя қариб ки ягон робита надоштем. мо ҳамчун ҳамсоя назди сарҳадӣ ки зиёда аз 150 километр шаҳри Турсунзода буд
ноҳияҳои узун ва сароясиёи вилояти сурхандарои ҷумҳурии Ӯзбекистон сарҳад дорем. Ягон нуктаи дошт. Шукронаи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ки дар вақте ки роҳбари давлати ҳамсоя шартномаҳо ба имзо расид ва дӯстии мо яъне камда шудаги буд рафтуомади мо барқарор гардид, бисёр муносибатҳо дар сатҳи ноҳияҳои назди сарҳадӣ бениҳоят хуб аст дар тамоми самтҳо. пеш аз ҳама дар самти рафтуомади мардум. ҳамаи мо шумо медонед, ягон ҷои пӯшидаш нест ки мардуми шаҳри Турсунзода ки қариб нисфаш ӯзбекзабононро ташкил медиҳанд, аксариятшон дар ноҳияи узун, Сурхандари, Сароясиё, Фойсун хештабор доранд. Мардуми он тараф дар мо хештабор доранд. никоҳ яъне зану шавҳар шудаги ҳастанд, хештабор шудаги ҳастанд. солҳои пеш мебахшед духтар келин шуда омадаги Турсунзода падараш мегузашт рафта наметавонист. имрӯз ин проблемаҳо аз байн рафт ки яке аз масъалаҳои асосӣ аст. шумо созаги чӣ фоида дорад? фоидаи асосӣ ҳамин аст ки дӯстии мо барқарор шуд. ва ғайр аз ин мо бо дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат роҳбарияти бевосита муҳтарам пешвои миллат мо бо ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ноҳияҳои ҳамсоя бисёр яъне рафтуомади зиҷро барқарор карда ҳастем ки дар тамоми идҳои миллии мо ва мо мегӯям дар идҳои миллии онҳо мо ба он ҷо фаъолонро равон мекунем, меравем ва имрӯз бозорҳои ободии бозорҳои шаҳри Турсунзода яъне ба маротиб ободтар шуданашам, тарабхонаҳо зиёд, меҳмонхонаҳо зиёд шуданашам, яке аз сабабҳош ҳамин сарҳад кушода буданаш аст. ба хотири чӣ? имрӯзҳо аксарият дар як рӯз маълумоти ман 2600-3000 нафар аз дидбонгоҳи сарҳадии дӯстӣ мегузаранд ба ин тараф ба он тараф. асосан онҳо шаҳрвандони ноҳияҳои ҳамсоя ба бозорҳои мо аз он ҷумла бозори шаҳри Турсунзода, бозори Корвон, шаҳри Душанбе, ман агар бовар накунед мо таҳлил мегузорем, асосан ҳамин аст. омада аз маводи электротехника, маводи либоса, асосан ҳамин чизҳоро аз мо ноҳияҳои ҳамсоя аз мо харид карда мебаранд. мардуми мо ҳам шаҳрвандони мо ҳам ба он ҷо сафар мекунанд, аз он ҷо асосан мардуми мо чӣ ворид мекунад, яъне бо худаш чӣ ворид мекунад? Сабзавот, мо помидор, бодиринг арзон аст, барои хонааш маст харид, мисол нон ё мисол маводи хӯрока мисол нисбатан арзон аст. баъд маводои мана ба ё ашёи рӯзгор, барои пластмасс ашёи рӯзгор асту ҳамин чизо дар Ӯзбекистон бисёртар аст, яъне шаҳрвандо ҳамин чизо вай мекунанд. масъалаи ҳамкорӣ бошад, ҳамкорӣ дар самти иқтисодӣ, имрӯз бисёр ширкатҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон омада махсусан бо боғдорони мо кору фаъолиятро махсусан дар самти пӯшконидани андур ва бунёди гармхонаҳо бисёр онҳо тараққӣ карда ҳастанд. рост шуфтан гармхонаҳо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон яке аз сабабҳои асосии ҳасб кардани шаҳрвои гази гази табиӣ дар он ҷо ҳамаи гармхонаҳо бо гази табиӣ фаъолият мекунанд, яъне мефоҳмем чӣ мегӯям маҳсулот арзон ва арзон хароҷот ба маҳсулот кам мешавад, себестои маҳсулотшон арзон мешавад ва онҳо имрӯз аллакай омада деҳқонои мо онҳоро оварда таҷрибаи онҳоро дар ин ҷо омӯхта истодаанд. онҳо низ таҷрибаи боғдории моро омада дар ин ҷо омӯхта истодаанд. таҷрибаи дигар таҷрибаи деҳқонони моро дар ин ҷо омӯхта истодаанд. яъне ҳамкориҳо дар ин самтҳо бениҳоят зич аст. ҳар дар ҷалби сармояи мустақим дар шаҳри Турсунзода аз ҷониби ширкатҳои Ӯзбекистон сармояи мустақим инам равандаш ҳар рӯз такмилӣ зиёдшавӣ дорад. ва имрӯз мана яке аз доираи асосии мо ки мана дар доираи 30-солагии истиқлолият якум марҳилааш мана доираи 35-солагӣ дуюм марҳилааш ба истифода шуд ширкати Алюминпрофи шаҳри Турсунзода. барои маълумоти шумо ки ширкати Алюминпрофи шаҳри Турсунзода дар соли 2025
توضیحات با شما بخشید 88 میلیون سومونی صادرات کردیم. 88 میلیون سومونی و محصولات استحصال کرده است. 90% همین خریدارش جمهوری ازبکستان در اوتریزه الومینی این فایده است و نیست 90% همین و جمهوری ازبکستان با خود دوباره میشه در جریان سفر کاری پیشروی معظم ملت 9 دکتر این من این معلومات رو دادم و من نگفتم این توسط گمرک امور تصدیق کرده است سخنی اولی نیست و امروز دوم کارخانه الومینی اولین که با اشتراک روبر دولت با جلب سرمایه مستقیم خارجی و استفاده داده شد با مبلغ 12 میلیون دلار آمریکایی اینم اساسا بازار فروشش جمهوری ازبکستان امروز الکی شهروندان همسایه اومده از ما وای کرده شرکت‌ها اومده از اشیاء همچون پروفیل عاجل خریده برده شهروندانشون رو همین کارخانه خود برده در همونجا در اوتریزه برای مغازین ویتراژ و کازو کارخانه صنعتی تامین کرده و فروش می‌کنه یعنی روز تا روز کاربری ها یعنی همکاری ها زیاد شده است و فایده کاملا دارد. بیگاه شهر ترسونزاده به بیگاه برادر از سوال دادگی شهر ترسونزاده به در شهر ترسونزاده در تمام کدام طرف خانه‌اش داره از جمهوری همسایه مهمانان نشستگی هستند همین نتیجه رفت آمد نیست هیچ از نتیجه تیجی و رومی از نتیجه دوستی است. عدد با خیلی دولتی گرفته شده است که از این 6 عدد نیروی خارجی از شهروندان ازبکستان با خیلی دولتی گرفته شده است. 6 عدد. خب محترم نمایندگان وسایل اخبار ما در حقیقت وقتی کمبودی میگویی پیشروی میشود کمبودی رو گفتن دارد اینجا بسیار مسئله‌های مهم برداشتن در حقیقت اون مسئله‌ای که ژورنالیست‌ها اش میگن از هر وقت دیده این دو سوالو وایتر میگم سخته پرابلم هایی که این روز در جامعه هست در حقیقت مدار بکنید و ما نمیبینید شما میبینید میتید همه این با خاطر اون است که کمبودی ها اصلاح شود چون در اول بودن در دوره پیشروی ها کمبودی ها خیلی زیاد هستند و ما در یک جایگی در فضای آرام و وحدت ملی باید نمودار بودیم که کمبودی رو برطرف میکنیم و دولت امروز زیر یاوری پیشروی معظم ملت بزن جمهوری ترکستان رحمان و محنتی شبانه‌روزی مردم شهروندان ترکستان از این هم نتیجه دارد می‌گردد و شهر ترکستان که یکی از شهرهای مملکت عزیز ما میباشد و شهرتی خاصه در سمت کشاورزی در سمت محنت‌دوستی مردم پیدا کرده است از دیگر منطقه‌ها خفا نمانده برای همقدم زمان بودن شهر تمام سعی‌کشی خود را فعالان مردم و خرج می‌دهند و من از فرصت مناسب استفاده بودم و تمام نمایندگان وسایل اخبار و من اینجا می‌بینم از شبکه یکمی تلویزیون ترکستان تشریف آورده هستم از تلویزیون سفینه از دیگر مجله‌های امید خوار از دیگر مجله‌های دولتی خصوصی جمعیتی رو تشریف آورده هستید همتون رو بار دیگر برای همکاری و همتون بار دیگر منتظری خودم و تمامی کلی مردم شهر ترکستان رو میرسونم ما همه وقت برای همکاری آماده هستیم دیروز یک کس در مسنجر ما نوشتن که محترم رئیس من ژورنالیست از فلان جو من میخوام پگاه با شما پیش از وی ملاقات کنم رحمت بید من باید خودتون گفتید که 24 ساعت درهای ما برای شما شده بار دیگر باز بگم که 24 ساعت درهای ما برای نمایندگان وسایل اخبار امت برای علمی پیشروی جمعیت شده است ما همه وقت برای همکاری آماده هستیم و یکون وقت از تنقید واقع‌بینانه خفه نمیشیم یا واقع‌بینانه باشد کمبودی بوی کمبودی اصلاح بشود برای همین همه بار دیگر و شهر زیبا منظری ترکستان شما دید نور دیدار که